Phek asikubingelele bra acho Khosini FM. Sanibonani kunjani balaleli beKhosi FM? Mina yasengivele ngenza njani ku Instagram, ku Twitter, ku Facebook sengivele ngayifaka iTV ngathi hayi nayo iTV ezowinwa bakwethu. Iyabhaza njengamanje, iyandiza nje uma uthi ethi Mroza ngempela bayayibona abantu. Ingozi angase ngibona iTV engaka. Hayi inhle kakhulu le TV Mroza, inhle kakhulu. I think abalaleli bazoyithanda mabangayibona. Awusixoxele phela sisaqala la. Yeah, kuseyinto encane. No into enkulu ziyeza. Mina njengamanje ngiyaqala nqa empilweni yami ukuyibona iTV engaka. Ngakho ke lo ozobe ehamba naye uzobe hlabene ngendlela eyisimangaliso oKhosini FM kanjalo na kwi #nawezisho. Ake sikhulume nge-starter pack. Ngizwile la kunama starter pack kunani nani. Sine starter pack esisenzile no uKhosi FM sibizwa inawezisho culture sim card. Umuntu oyuza le starter pack uzokwazi ukuthi athole izithakazelo zakhe nge-SMS, akwazi ukusithola nge-audio, bakwazi ukuthola ama-ringtones, the latest drama bathole ama-caller tunes. Okay. Yeah. So kuningi nje sibanika kona kule starter pack lesi. Le starter pack lesi umuntu makaziuza bazokwazi ukuthi bathole ne-Vodacom power bonus, flat rate ye-150 ebazoyithola mabaceda ukurecharge le sim card yakhona, bathola 50% recharge back kulama calls wabo. Ama starter pack azoba available from nge-25, so launcha nge-May Day, Africa Day nge-25 zaka May, and then azoba available kuma outside broadcast we uKhosi FM. Abalaleli, we will inform them isikhathi masiya ukuthi ama retailers azobaphethe la starter pack. Okay, itolo einkulu la izokwazi ukutholakala khona la sim card lawo. La sim card lawo. Oh okay, kodwa nje okusala uzokwazi ukuthola ama caller tunes khona uthole izithakazelo zakho nge-SMS, usithole futhi nge-audio zoba serekhodiwe, ukwazi ukuthi uthole the latest drama ye uKhosi FM ukuthi umdlalo womoya wangayizolo kade uthini ungawutholanga umuna lesi starter pack uzokwazi ukuthola konke lokho, uzokwazi ukuthola konke lokho. Yebo, ayike bra acha ke ngene kuzakhele khona uzakhele uSandile uNtando. Zakhele yebo sisimroza #nawezisho mzekisman uzakhele isibongo. Yeah, uzakhele wanxele isibongo. Okay, awuzisho ke ngifuna ukwazi isibongo siphethe Khumalo umuntu wamlazo omnyama mzilikazi amashobana ninelahle izimfezivili ninelahle ikhambi ninelahle umuntu wamlazo omnyama mzilikazi amashobana ninelahle izimfezivili khambela phuma leli lobe nguna mzilikazi amashobana kaGasa kaZikotha nina bomawelo waweli zambezi ngezikhathi nina basethi ngabhejane sengoma nina mabaso abasethabeni kwadlila ngathishona wona mhlanje ngwalapho. Okay mzekisman ake ngihambe ngiye kuSandile. Sandi yebo simroze uGrand baba. Ngimosha no awungene mfethu iqaqe lento sizwe ngiqaqe ngaze kambatha noma iziye zami noma hayi shaya nje wena lezo lezade lokhu uqhudelana ngazi uyazazi wena. Okay, ngizibamba kumbatha. Ngithi mbatha, shanduka ndaba, umbi lamagwala mhlonjikazi, ngiyothiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahlami indaba ezitha. Magwase ephindelela njengozulu, ushandu bengangakanani ngoba sethendene sandiyanela. Naso thinto omkhonto uyahlala eticaba ba, mazala Nkosi, mafunga mama, mathabathanya makhaba luthuli, makhaba nothuli. Nina benyathemnyama kaNtele, ushando walimitshini elimela zinyoni, lazo zimbonga Tiyo ubaba kagaza ukete lwasekeza zintabeni zashem kwazi waphuma abafazi bangabhinyeleni bathi ngabele ukete zalenzani ingabele ukete zalenzani batha wena ohamba isikhumba senyathi uzule hambaze wena waba undaba mhlawumkalami baze bazama ukuthi izibongo zakho behluleka wasala umsebenzi njengoba namanje usebenza indaba ezitha njalo komkhulu nyema lapha. Yeah, okay Sandile bekuzakhele kuSandile singena kuNtando #nawezisho. Mina bakwaMadola uyahamba yasisitheka abanguna bamhlophe phakade ngolunga nyongandi mina bakasilwane mina bakwagabangayi mina bakwayoyo umngeni mina bakwadonga diliya ngiphuza amanzi aphilayo kade ngiphuza ngichachazana macingwane mina basengonyameni mina bakwaphaphela kwamancinza olungenze izingane ezibunjini kwaze kwasa ziqaqanjela. Hayi cha Zakhele
Sandile noNtando iTV ila iphambi kwamehlamu uyayibona ku Instagram uyabona abantu baphawula lapha ya Bra Arch uyizwele ngiyabonga Mroza kunzima ya kunzima mara amajaji wami sewakhulumile ithi ngikhiphe ienvelope yami awuthi pheqe ke sibone ukuthi kunani envelope ake sizwe selikhona okay alright siboneke igama Hayibo #nawazisho LCD TV kuyinethezeka no Cause FM ethu Cause_FM iyahamba iya ku Sandile congratulations Sandile sakhalalisela weSandile yebo Mroza khuluma laba bakulalela usibo Hawu nakho ngisamangela ke ngiyabonga kakhulu bonga mina uhlakade msusunke abantu singakwafumalingo lubele nongalidla ijuba umpala bemphika bonomona into tofu yana nukela mabhunu alipha umpala bemphika bonomona inkamba ngeke kobo ngoba sipha amasaza zisho enukela bathinta yo umgwazi katika useyicacela abanye baqacela ingwenye engahlala emanzini izizwe behlala emanzini yimini uhlakade msusunke abantu singakwafumalinga ulubele usengancama umuhle ngalidla ijuba Dlakadla msuthu nina nigcwele lapha phela ngakoswazeni nigcwele lapha ngakongwavuma komanyiseni kanjalo nje inike labo siyakubongela kakhulu ke bhuti wami uTV yakho LCD TV mhlambe Bra Arch khona ongafisa ukusho nje yeah siyakubongela Sandile at least sizokwazi ukuthi ubukele ne TV lapha ekhaya and I wish you all the best and I hope ukuthi nalama startup pack wethu angena from E25 zaka May you'll encourage abantu ukuthi bawathenge and also encourage abantu ukuthi bafunde ithakazelo zabo bazisho njengoba uzisho because iaim yethu is to promote iculture yethu abantu abamnyama ukuthi abantu mele bazazi ukuthi abobani bazazi ukuthi babuya kuphi sakubongela bhuti wami Yebo buthi ngibonga kakhulu ngizokwenza ngibonga kakhulu ngibonga ukhosini ngibonga okwesek nawezisho ngibonga kakhulu nizobe senimthinta ke Bra Arch ukuthi uyithola kanjalo yakhe ngithi yeah siyabonga kakhulu Bra Arch ngibonge kakhulu sisi okay Ukhozi FM luhamba phambili.